Da li ste ikada osjetili nečije prisustvo dok ste bili potpuno sami? Da li ste čuli šapat u tišini? Oduvijek su ljudi vjerovali u bića iz drugih dimenzija, ali da li su demoni stvarni? Dobrodošli na kanal Istina iza mita, gdje razbijamo mitove i suočavamo se s najmračnijim pitanjima čovječanstva. Danas istražujemo jedno od najstrašnijih: postoje li zaista demoni? Pojam demon potiče iz grčke riječi daimon, koja nije uvijek imala negativno značenje. U staroj Grčkoj riječ daimon označavala je svako duhovno biće koje je uticalo na ljudske živote, bilo da je riječ o božanskim inspiracijama ili unutrašnjim porivima. Daimoni su često smatrani posrednicima između bogova i ljudi, a mnogi filozofi poput Sokrata tvrdili su da imaju svog ličnog daimona koji ih vodi kroz život. U antičkoj Grčkoj daimoni su bili duhovna bića, ponekad dobri vodiči, ponekad zli zavodnici. Nisu uvijek bili povezani sa zlom, neki su pomagali ljudima dok su drugi izazivali nevolje ili iskušenja. Ova bića su bila sastavni dio svakodnevnog života i vjerovanja, a njihova uloga je često bila dvosmislena i složena. Ali s dolaskom hrišćanstva i drugih monoteističkih religija, demoni postaju pali anđeli, stvorenja koja su se pobunila protiv Boga i bačena u pakao. Hrišćanska teologija je preoblikovala starije predstave, pretvarajući nekadašnje neutralne ili čak pozitivne duhove u simbole zla i otpora božanskoj volji. Ova transformacija je imala ogroman uticaj na kasniju europsku kulturu i umjetnost. U Bibliji, naročito u knjizi Otkrovenja i Evanđeljima, demoni su duhovi koji opsjedaju, muče i iskušavaju čovjeka. Prikazani su kao neprijatelji ljudske duše, često povezani sa iskušenjem, bolešću i duhovnom borbom. Egzorcizmi i borba protiv demona postaju važan dio religijske prakse. U islamu džini su slični demonima, bića od vatre, nevidljiva čovjeku, ali sposobna za dobro i zlo. Džini su često prikazani kao neuhvatljiva i moćna stvorenja, koja mogu uticati na sudbinu ljudi, ali nisu nužno zla. Njihova priča je bogata i raznolika, prožeta legendama i pričama iz arapskog svijeta. A u drugim kulturama, u Japanu imate oni strašna bića iz narodnih priča, poznata po svojoj snazi i okrutnosti. U Indiji rakšasa su demonska bića iz hinduističke mitologije, često prikazana kao protivnici bogova i ljudi. Svaka kultura ima svoje verzije ovih nadprirodnih sila, koje odražavaju strahove i vjerovanja naroda, a u slavenskim predanjima duhove zlih umrlih i bića iz podzemlja, koja su često bila povezana sa smrću, nesrećom i nepoznatim silama. Ova bića su bila predmet straha, ali i poštovanja, a priče o njima prenosile su se generacijama, oblikujući narodnu tradiciju i vjerovanja sve do danas. Ali šta kaže nauka? Naučna zajednica već decenijama pokušava da objasni fenomene koji su nekada smatrani nadprirodnim. Umjesto da se oslanjaju na mitove i legende, naučnici koriste savremene metode i tehnologiju kako bi razumeli šta se zaista dešava u ljudskom umu. Mnogi psihijatri tvrde da opsjednutost demonima ima racionalno objašnjenje. Psihički poremećaji poput šizofrenije, disocijativnog identiteta i psihoza često izazivaju halucinacije, glasove i osjećaj gubitka kontrole nad sopstvenim mislima. Ovi simptomi mogu izgledati zastrašujuće, ali su rezultat složenih procesa u mozgu. Nesanica, hronični stres i religijski pritisak dodatno mogu pojačati ove doživljaje. U takvim okolnostima ljudi mogu osjetiti snažan osjećaj prisutnosti ili čak posjednutosti, što je često pojačano okolinom i ličnim uvjerenjima.
Naučna istraživanja pokazuju da se mozak može sam prevariti. U određenim stanjima osoba zaista može vjerovati da je opsjednuta, iako nema nikakvog entiteta. Mozak je izuzetno moćan i sposoban da stvori uvjerljive iluzije koje djeluju potpuno stvarno. Ali, može li to sve biti samo psihologija? Nauka nastavlja da istražuje granice između uma i stvarnosti, pokušavajući da pronađe odgovore na pitanja koja su nekada bila rezervisana za mistiku i vjerovanja. Iako živimo u dobu nauke i tehnologije, tisuće ljudi širom svijeta i dalje tvrde da su doživjeli susrete s nečim što ne mogu objasniti demonskim silama. Ovakva svjedočanstva dolaze iz svih krajeva svijeta, bez obzira na kulturu, obrazovanje ili vjeru. Strah, neobjašnjivi događaj i osjećaj prisutnosti nečega zlokobnog često ostavljaju dubok trag na one koji ih dožive. Italija, Vatikan, egzorcisti katoličke crkve i danas izvode drevne rituale izgonjenja demona, koristeći molitve, svetu, vodu i simbole vjere. Ovi obredi često traju satima, a ponekad i danima, dok sveštenici pokušavaju osloboditi osobu od zlih sila. U Africi i Latinskoj Americi ovakvi rituali su svakodnevica. Lokalni iscijelitelji i sveštenici okupljaju zajednice, pale svijeće, pjevaju i plešu, vjerujući da tako mogu otjerati zle duhove i vratiti mir u domove pogođenih. Jedan svjedok priča: moj brat je iznenada počeo govoriti jezike koje nikada nije učio, kao da ga je nešto preuzelo. Glas mu se promijenio, a pogled postao prazan i hladan. Imao je neobičnu snagu, mogao je podići teške predmete bez napora i mrzio je krst. Svaki put kad bi mu ga približili, reagovao je s bijesom i strahom, kao da ga nešto boli. Porodica je bila u panici, niko nije znao šta da radi dok nije došao sveštenik. Njegov dolazak donio je nadu, ali i dodatnu napetost, jer niko nije znao šta će se desiti tokom rituala. Danas video snimci opsjednutih ljudi kruže internetom, vrištanje, trza i govor unazad. Neki tvrde da su to autentični dokazi nadprirodnog, dok drugi vjeruju da je sve lažirano ili rezultat psihičkih poremećaja. Ali pitanje ostaje: šta je istina? Možda su demoni više nego što mislimo. Šta ako su demoni arhetipovi, simboli naše unutrašnje tame, strahova, trauma i potisnutih poriva? Carl Jung, čuveni psihijatar, govorio je o sjeni, dijelu ličnosti koji odbacujemo. Demoni kao metafora, ali i stvarna prijetnja kad se potisnuto oslobodi. Dakle, da li su demoni stvarni? Ako vjerujete u duhovni svijet, onda da, oni su stvarni jer utječu na vaš život. Ako vjerujete samo u nauku, možda su to samo manifestacije ljudske psihe. Ali jedno je sigurno, ideja demona je duboko ukorijenjena u ljudskoj istoriji, umu i kulturi. I možda upravo ta moć vjerovanja ih čini stvarnim. Ako ti se dopao ovaj video, klikni like, subscribe i uključi zvonce da ne propustiš naredne misterije. Piši u komentar da li ti vjeruješ u demone. Vidimo se uskoro u sljedećem otkrivanju istine o mitu.